teman-teman, aku punya sapu ajaib. Hebat banget nih sapunya. Nggak percaya? Lihat ya. Tuh, haha, hebat kan sapuku? Ini kepala Squid Game. Nggak percaya lagi? Lihat nih. Tuh, sekarang yang keluar kepala Sindapu. Oh, hebat kan? Nggak percaya lagi? Tuh, sekarang yang keluar apa nih? Kan kepala si Boboiboy. Hebat banget emang ini sapu. Oke lah, aku hilangin dulu. Hup. Tuh, hilang kan? Hebat banget ini sapu. Ayo teman-teman, siapa yang mau mencari sesuatu? Sini, aku bantu. Gimana ya kepalaku? Kok nggak ada? Wah, itu ada si Doraemon. Coba aku nanya sama dia. Woi, Doraemon. Oi, si Boboiboy, sini, ada apaan? Aku kehilangan kepala. Kamu bisa bantu aku enggak? Udah cari kemana-mana belum ketemu. Oh, kepala, tenang. Aku punya sapu ajaib. Bem 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 bem. Bim, salah bim bem 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 bem. Hup. Tuh lihat, itu kepalamu bukan? Hah? Ini. Coba aku pakai dulu. Aduh. Doraemon, salah. Itu bukan kepalaku. Oh, tenang. Aku mau aja biji buat. Bim bem 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 bem. Hup. Coba kamu pakai. Nah, ini seperti kepalaku. Lihat teman-teman. Ya, oke Doraemon, aku pakai dulu ya. Hup. Yeay, mantap. Asik. Doraemon, terima kasih ya. Aku mau main lagi sama teman-teman. Oh, iya boy. Hati-hati ya kalau naruh kepala. Jangan sampai hilang. Aduh, masih ngantuk banget bekas malam sahur. Aduh, kepalaku kemana ya? Loh, kok tidak ada di bawah kolong? Di mana ya kepalaku? Siapa yang ngambil kepalaku ini? Wah, itu ada Doraemon. Ramadan tiba. Hei, Doraemon, Sindapu, ada apa, Pu? kamu lihat nggak kepalaku? Kepalaku hilang. Tenang, kamu berdiri situ. Aku baca mantra dulu. Baca mantra. Aduh, bikin kepalaku pusing aja nih. Harus baca mantra, Pu. Tenang. Bem 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 bem. Bem 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 bem. Hup. Ya, muncul kan? Iya, apa ini kepalaku teman-teman? Coba aku pakai. Aduh. Ah, gimana ini Doraemon? Ini bukan kepalaku. Oh, ternyata itu bukan kepalamu ya, Pu. Maaf. Tenang. Aku mau baca mantra lagi. Bem 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 bem. Bem 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 bem. Tuh, lihat, keluarkan. Wah, lihat teman-teman. Sepertinya ini kepalaku. Coba aku pakai. Yeay, benar. Ini kepalaku. Terima kasih Doraemon. Oke, sama-sama. Yaudah, sana, pergi. Kamu pulang lagi sana. Ayo, siapa lagi yang butuh bantuanku? Mari. Aduh, kepalaku tiba-tiba hilang. Siapa yang ngambilnya? Wah, ada Doraemon. Sedang apa dia? Ramadan tiba. Doraemon, kamu sedang apa? Kamu lihat nggak kepalaku? Oh, kamu lagi nyari kepala. Tenang, ada aku. Kamu berdiri situ. Bem 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 bem. Bem 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 bem. Ya, itu kepalamu bukan? Coba aku pakai dulu. Aduh. Ini bukan Doraemon. Tolong, ini bukan kepalaku. Tolong lepasin Doraemon. Aduh. Oh, salah. Oke. Kamu berdiri situ ya. Bem 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 bem. Bem. Ya, tuh, ada kan? Wah, iya. Lihat teman-teman. Ini kepalaku. Asik. Aku senang sekali. Makasih ya Doraemon. Oke, sama-sama. Cium dulu tangannya nih. Gitu. Oke, sana pergi. Oke, asik, senang banget. Bulan puasa aku bisa membantu teman-temanku. Mantap sekali. Oke lah, saatnya aku pergi.